У 21-м тогорічнім числі «Руське слово» у тижневнику інформує у одлуках з останньої східки Національного совіту Руснацох. Рубрика «Нашого міста» між іншим пише о актуальних темах, які розпатрані на совіту місцевої заjednici Ruski Kerestur, на економії, зазначений недостаток присади паприги у сезоні присаджування у Керестуре, а може прочитати і о полjoprivredних jarних роботах у Новім Орахове. Kultúra i prosvita dáva zvít zo 7. horského festivalu Karpaty u Verbaše a zaznačený úspěchy školároch ŠOMO na zmahaňoch. Mozaik maturantom predstavia možlivosti studirania na väčšiny novosadských fakultetoch a ľudia roky život upoznávajú čitačoch zo Budilovým a zo Ďurďova. Duchovný život píše o pririchtovaniu za preslavu jubileju Keresturskej Vodici i o humanitárnej akcii u Kocure. Na bokoch rubriky Sport zaznačený úspech keresturských atletičarov na medziokružným zmaganiu a môž prečítať i text o 105 ročnici FK Iskra z Kocura. U tým čišľa dodatok Dom i familia, dze i nová ženoblogia.